ahe le ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, Shangi. Hashtag XMA20 hi ku pferile hi ku lembelela ha tsemelela Bushbuckridge to the Mahashe. Best male artist, Metro V. Speak to existence. Buleswi u xi vulaka xi ta humelela eka nene. A ni tshama ni mi twa vulavula Xitsonga futhi loko se mi ri le vo palamende leni o mi fana na Baba Pheni. Swi vula ku mi yingiseli munghana lonene. Hayi vuriwa tshami ntiyo la. Ya, tile ku vuye namutlha mfo. Amkarhala n'wana. Karhi ku hlaya. A hi ri kun'wana tolo. Tolo Namuntlha hi kun'wana. a hi ri kun'wana. Eya, stadium weekend leyi. Loko ni fika le, Ya. ni fike ni boha vurongo byin'wana bya ku na loko u fika u ni tlakula u ya ni veka handle. A ni ta ni nga twangi nchumu. A wa hlaya mpfuka kumbe mpejeni a nhoveni. Valava veko nhoveni. A ta ti byela ku a ni tlakulo hi xipuku. Yeah, so guys, namuntlha ta va kha hi interview vanhu va ku hambanahambana from the artists, entertainers, the fans of the podcast, the fans of MLFM, vanhu va le Tshula Mahashe, Bushbuckridge, ndhawu leyi kahle. Loko a ni swi tivi ku camera yi mara background leyi nga lawani i kahle ngopfu laha mi vona laha hi le ka VIP and ku na screen stage ta xi ri le va ta va kha bengelela laha, so we'll be very busy tonight. Ta va kha interview loko ku ri a kota ku fika hi yo mhaka hina hi nga laha ku ri capture a moment even then mi dropela wona mu vona Leswi nga ta humelela laha namutlha ta ka chavisi ta chavisa. ni sure Swi ta chavisa. No wisha ku ri na team ya mina yi tsutsuma ya khandiya le stage leyi. Wa xo stage leyi saseki njhani mfo? saseke leswiya. Daya. Speaking of that, because episode lewan vele nge drop hi 20 ti record hi tona. Yeah. How's the feeling? Me nominate win. Ekhala mi khami gangi sa ti votes. How's the feeling? What do you want to say to the guys? Lava nga vote. Wa tsundzuka siku leriya loko ni ya Wa rhandza sekini pani vo matisa. Vona mina ko We are podcast wena mara. ni vona na DJ Khosa la. DJ Khosa na yo ile ku bicycle. Yeah, mara wa tsundzuka siku leriya an performer a 17. Yeah, look at 17. Oh yeah. Univona ku ani feel njani? Hey, that feeling I remember. Kuna yitwa namutlha ile ku 10 feeling leya. Mara feeling le one DJ Iskabwe, because you've been doing this thing for a long time. Kalem come DJ mara that day go in a different way namutlha still. You know swilo swin'wana na swin'wana le loko u swi tiva ku i swilo leswi swi nga na ku humelela. Yeah. Obviously loko u fika ka finishing line Yeah. fana na marathon. Yeah. Loko u tsutsuma loko se u fika ka finishing line Yeah. obviously u ta sungula ku chuha ku Imana nga ta ka landaka anteke. twisisa nga ta fika ku tekela Yeah, because yeah. ku na that feeling ya ku se ni fikile mara i mani a nga ta teka mara anyway feeling yi va yi ri kona mara no tshemba ku ri Xitsonga best house song How's the house D ya famba na yona. Hey, vulavule ngopfu. Ku ta va nga ri mina na DJ ntsena, ku ta va ku ri na muchaveleri. Yeah. Molo kwetsi matana tshama na yena. Ku ta va ku ri na Nkateko Shirinda, Mashaka Mani, ku ta va ku ri na Miss Bangwani, Nkateko Chauke. I man'wana nga na hina kambe na Sisi Nkateko mara va ta va kha va nga yi join ndhawana. Na Khosa the Prod mi nga yi rivali. Na Khosa the Prod. A ni swi tivi ku yi ta
siku yi nga ta humesa cause loko ni swi Nga ta humesa ngoma. cause a wu swi goza ya swi lava ku DJ ya wena so a ni swi Oh, ku DJ yes mara ku humesa ngoma. a ni swi tivi ku yi ta langa ku va DJ Khosa or yi ta lava ku va Khosa the Pro Khosa the DJ. DJ Mabona. Alright guys, we're gonna have fun today. So stay tuned. Okay, Tango. the left I don't know if I'm getting already, but anyways, Hikwala, and we are so excited. We're having a good time. My Musimbali merchandise, yeah, Mgana Londene. We're having a good time. La, Ntamina Miss Bush Bakridge, the reigning queen. Asheni. Aye minjani. Forgive me, Jan. Ifukile. So, Minga, TV Sago Munaman. Bito Lubisim Kenso, no makwala tilamashi. Makwala Tulamash. Okay, so the hours I'm gonna learn and Lembelir, Titi La, Ampumalanga, specifically Kuala Tulamash. Mititwanjani says, Nititwa nsake ngofu, especially magaya ko namin when I'm the reigning queen. Ya 2025, it's more like ishkombishosh banatak Yuma the crown it is our Bush Bakridge. No, Tulamahashi, not the Xma 20. This is Kuala Tulamahashi. So it's a double the blessing. Ya kuyu kwa shushu melela kwa. do you think it's a coincidence or it was meant to be? It was meant to be. It was meant to be. It was God's grace. God's timing. Okay. God's timing is always right. Yeah. Okay, no, khetsa kumtiva swinene. Kombe mi hlamusela nyana hi your what do they call it? The pageant. Yeah. Yeah, the pageant, yeah, Miss Bush Bakridge. Ye sponsora, ye the sponsors kame Bush Bakridge local municipality, Sunbaked, na Pick and Pay, and then the Pick and Pay lengale Bush because they are tulama say parele so sponsora na yo. Okay. And then the auditions are ongoing for 2026. So if uko somewhere ulabana na crown ya me bless and love mara ulabana na crown ya me the auditions tipulile ene imahala so you just have to scan it everything shko ka social media ya Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, everything shko. So the crowning itava irko next year, not yet the date I sevuliwa mara itava sure next year. So if already as I've said, imahala. Okay. I think that's a good thing because mkarotala the pageants ukagelwa mali bo 250 so hakela na yini in the stages let them undakatona before you become a queen. Awana ka pageant na mispenda everything from shoko, makeup, dress, tintangu, like double the price ya ko one side. So leswi ni nga vula swo I ku the support ya family, support ya vanghani ku loko munhu mu vona ku ina that talent na n'we mi ni n'wi pusheni and then mu supporta because the stages na wun'wini u nga sungula ku u joina Miss Bush Bakridge u wina tanihi hi Qhawekazi first pageant Miss South Africa and there she is I winning. So akuna swa ku you are beginner experience wun'wini loko titwa ku yeah nta wina na me n'wini na this confidence u joina and then Yeah. xikombi xi ta teka from there. Oh, okay. So ayini lexi mi nga byela n'wana loyi a nga tshama kaya a navelaka ku na mina siku rin'wana nga va it can be anything Miss Bush Bakridge, Miss Malamulele, Miss Giyani, Miss South Africa, anything mi nga n'wi byela ku yini? Lexi ni nga ta n'wi byela xo I ku milorho sometimes loko hi vulavula va ri yini in English speak to existence ku leswi u swi vulaka xi ta humelela hikanene because every time a ni ri na hi n'wini hi ya xikolweni ku hi lava ku va successful so na we n'wini if ever u lava ku va something tshama hansi u plana na mbila wehe u plana na xikwembu xa wehe before u ya handle u byela vanhu because minkarhi wun'wanyani nomu ya hi destroy so lexi u xi vulaka make sure ku xi positive so lexi ni nga ta vula xo I ku tshama u ri positive stay true to yourself stay true to God and then leswin'wanyani swa vutomi hinkwenu hi hlangana na swona swi le tikeni mara loko we n'wini u ri serious hi ku passionate ya wena minkarhi wun'wani huma ndlela yo n'wini va ka u lahlekini u famba hi ya wehe your own direction and then
Hukumana wun'we tshama na va mayor u fana na vo hina va podcast kwala. A ni swi tiva leswaku ex Matweni na mina va ni ri party ya yoho hi 2025. So na wena next year u nga va somewhere u tshame na president. So it's possible. Yeah. Possible. No, khensi swinene ku va na n'wina mara as we close off mi khomeke njhani namuntlha? Ngikhomeke kahle ngopfu. Na yimele na la ku cina kahle kahle. Ntoka ni nga mi komi mara ko loko se ni hluvulela se ni cina mi nge hi ntshembi mara ko tsaka ni tsake ngopfu. Na kwani hi yimele ku cina ya ku Hi la ku cina hi la DJ Mfundisa hala a hi bela hi ta va right. Hayi khensi nkarhi wa n'wina swinene na ku Khensa mi tiva mina. ne. Sure. All right, thank you. Ari kwala ka Munghana Lonene kwala Bushbuck Ridge ntshama na Bot Promed mfukeni Bot Promed Hayi nifukile Ibrahim alright. na I'm okay before ya kule na ta vutisa ku ekwihi Nomsa Ah Nomsa iko Ibrahim Nomsa iko yanga nendlani namuntlha ni veso. mi hava rexeli Yeah, luckily ilungisile mina Nomsa I sorted. ne ni vone video yin'wana ya n'wina kwala vhikini ka Facebook mi khe mi vulavula hi stepson xa n'wina ku hey xi na attitude a xi twi ende xi feyerini Ah Ibrahim u tama kanjhani Ibrahim? Stepson leswi lava hi swi rhandza ni ri Ne. ni vana va hina. na twisisa na mi twa mi mbarise hi Nomsa mi mbari na mbo mi sasekini kahle a no chava ku vula mara se mi swi vula Twana mi wena. ta huma a ni swi mi ta huma na ngani mara not anything less than 5 Ne. yeah so a ku ri ntirho wa n'wina la ka event leyikulu ya Munghana Lonene namuntlha Ani announcer a nomination of this. Yeah. So yeah, best R&B. Yeah. a ni nga se fika ku wine mani Kuine kambe man volcano. Kuine volcano. volcano jara ka malamulele Yeah. a ri tirheni swinene and also ni tiva mi ri ti-homeboys na Canice Yeah. i nominate for which category Come again? i nominate for which category namuntlha No, I think can I see ka anga nominate wanga sweswi. nominate-wanga Yeah, I think it wo uniboma leyi anga featureiwa yinga nominatiwa and wo perform. Oh, Yeah. and na liya ang nominate ka ay Sindeka ne. Yeah. Oh. Also, ro sungula hi vana Munghana Lonene la a Bushbuck Yeah, Ridge, yeah. ne? Mi titwa njhani hi sweswo loko va ka Munghana Lonene va mi honorini hi ndlela leyi? No man, I think it's a dream come true to Mpumalanga or Bushbuck Ridge as a whole. I want cause swikomba swa ku a ku na xihlawuhlawu eka MLFM what is this because of hinkwenu Matsonga ni Machangani hinkwenu what is this so swi kahle loko va fika na le Bush. I just hope ku one day yi ta ya Mozambique. Na mina I hope so. Mara I think it's a good thing as well because Yeah. anis tuk mastiva mara tava la for the next yo sungula kuna timbirhi leti Yeah. landzelaka Yeah. so yi ta va la for Yeah, 3 yeah. years ne and also until mara Munghana Lonene hi nga ri hava category ya the best comedian ne Yeah, but I think we, as a comedian, I have to work hard. Go, you got to recognize the category as a comedian, because some other things, ungakumakuwa creator. Then 2 years after, I am not a comedian. So it's our duty as the comedians to work hard. Kufikela ka point akuva kote ku recognize wabona so then lo va recognize say tava hina yo e category le oh na mito I think na ti comedian letin'wana I hope ti le ku swi yingiseleni Yeah. vo fane va they have to put in the work man this is yeah they have to mara unfortunately we don't have comedians a ti kona ka Gaza hi n'wina na mani bra hi n'wina na mani ti comedian I mean a promed no no hi n'wina mara na Promed ne we don't have stand-up comedians I do regard na lavan'wanyani as the comedians mara stand-up comedian no one yeah I stand for that yeah so yeah I think munhu wo fana na an honorable mention munhu wo fana na Solimakam he's a comedian but not a stand-up he's not a stand-up comedian yeah yes no that makes sense and I mean to go n'wina na Promed yeah
Alright, it's fine. Also, as ProMed, what is it that let's minga kusindeni currently? Let's miss shaku. Yeah. Bra, me personally, I don't have a plan B. I only have plan A. I only do comedy for a living. Or Out and out. through January up until December. And the comedian, when I don't take a lot of yourself. Senasi. No, man. The comedian, eh? Baba sathi va rhandza ku hleka wona. Yes. So Cause mina ni nga va na mali sweswi. Ni nga va na mali sweswi ne. Kuna mbuti yin'wana yi nga yima mahle ka camera. Ye. Mara the comedian. Hito hambi no va na mali sweswi mina ne. Loko n'wina mo kota ku ni te na n'wansati sweswi. yeah. N'wina fika mi yima la tlhelo sunga ku mi hlekisa hi ri two. Mi yi chayini. I mani comedian leyi nga tshami ku tekele cheri. I nga ku ni experience a bet. Boy nga va niki airtime. Mara both ProMed mkhensin ku va na n'wina ne ameni verini. Ameni Xitsonga xa famba. Yeah. Mara ameni tiyela ameni ndoko yini mina. No vulavula hi language Leyi mi ni kotaka yona ne. You didn't you're very welcoming. When I approached you and said Nagunda interview, and also if ever Vamiri Joburg, Yeah. I think would also like to do another interview with you. It's a man if love like Anytime. ProMed. Mungarete makatawa mngana Yeah. if love like Jenny ProMed. Mus maitiva mushanga den podcast. I mean, I know. Loko ya sungula I was na mina ni ri koho ka Ne? ya ka foundation ya yo va ni interviewile. So many hi le kaya lani. And a lot has happened ever since you sungulini. A lot, yeah. So It I think is it's good grown. kumevuya. I know we'll come back. Itabuya. Ana ina phela hovuya hi viera umbirhi la Bushbuck Bush, Ridge. yeah. Ro sungula loko hi vuya a ri hisa mara namuntlha sweswi weather yi endla swona. No, ilungisile ka Mi lunghisile ne? Ke si for nkarhi wa n'wina. No, thank you so much, bra. Thank you so much. Na yona Shangani gang le ai cool vanhu. Ya vana va subscribe, va follow, va comment, everything. Leswi nga ta endla ku podcast leyi kula wasibona. That's what we do. That's what we stand for. We want to see another person grow. That's what we are praying for. So, Thank you, my guy. A ni ri na both ProMed kusuka kwala Bushbuck Ridge ne. Khensini so. Ahe varhandzi na valandzeri va Hlangane Gang eMiss Bangwani lawani hi ri kwala Thula Mahashi ka ti-Xma 20 Awards laha sweswiwani na Ben 10 Wizi a ku ri un'wana loyi a nominetiwile minjhani Aye, hi pfukile minjhani? ni pfukini Inkomu. mi titwa njhani namuntlha Ndzi twa ndzi tsake ngopfu. Swi vonaka nga ku i milorho ya mina. Yeah. Ndzi twa ndzi tsake ngopfu swinene Mkhensini. Okay, Ben 10 Wizi namuntlha va winini Yeah. kategori leyi mi nominetiwe ka yona yini A ku ri ya best collaboration. best collaboration Yes, yes. and mi winini Yes. mi titwa njhani Ndzi twa ndzi tsake ngopfu. Tsakala ngopfungopfu ku va na ha ku nghena ka xigaza and then ni tikuma ni va ni winile hi track ra mina ro sungula ra xigaza. Ndzi twa ku ri Oh, matihlo. i track rangu ro sungula. Yes, yes, Wow, yes. like it. Yes. Okay. So, I think a category liya ne. Swinene. Yeah, so the pushisa the vote. Me te pushisa ku in the vote. Ya ni lo kombela vanhu va ni votela like nghene na le tikerekeni. Yeah. Famba kha ni kombela ti-vote ni yima mapatwini. Yeah. Na ti-fans ta mina ti ri busy na ku vota. Yes. Yeah. Category yang wele mi nga yi wina i award 9 famba 9. I famba e trophy 9 award. Yeah, ni famba na trophy na machankora. Na machankura. Yes. Machankura lama mi amadya mi ri 1 kumbe na ti-fans na hi nga vota ku na mina votini. Yeah, jona ti-fans hinkwenu ya award ya hina. Yeah. Oh, okay. Ni khense nkarhi wa n'wina. Enjoy. Yeah. Thank you. Inkomu, khensile swinene. Everybody who was in the journey. Thank you to them.
Right. So sweswi hi vuyina kambe la Mtsamina Sagwadi Mafumo. Nonsense. Nonsense. Akuna un'wana. Akuna un'wana. Yeah, three. Kuna swilo swo tala around content creators and influencers. Are you a content creator or you're an influencer? Itasuka ni content creator. Content creator. Yeah, ni content creator, yeah. Okay, so Mtsamina content creator Sagwadi Mafumo. Loyi mina nungtiva hi ku baka, nungtiva hi content ya nonsense. Ntsena nungtiva na hi ku yimbelela, Vafana hi tindzwana. Eh, khensa ku va na n'wina namuntlha ka siku ra namuntlha. Khensa ku mi invite lani. So hi la a Thula Mahashi, a Mpumalanga, Yeah. la mi humaka kona. And loko mina ni langusile ni vona va recognize talent leyi mi nga na yona. Yeah. From TikTok, vo tala va mi tiva from TikTok. Hey. Mara say you are here. Tsiki munghana lonene. Ma swi vona, mi lo like presenteni. kahle. Yeah, so mi titwa njhani hikuva first of all va mi kha mi recognize-iwa. Ni tsake ngopfu swi nyika na energy ya ku ni vhela ni va serious of course ku va ni recognize hi munghana lonene i brand leyikulu ngopfu like it's my first time and ni na swa ku fana leswi so ni tsakile like swi nyika na energy ya ku ni pusha more. Yeah. Oh, hi byeleni namuntlha a mi presenta ti-nominees ta yini layani? Ta best duo. Best duo. Yes. And then ku ve ku wina mani? Kune the Grace Group. Yeah, the okay, Grace Group, okay. Yeah. Yeah, so mara siku ra namuntlha ri mi khomi njhani? So far ni khome kahle. Vanhu sasekile, msasekile like yeah, ri khome kahle ngopfu. And ro don't khoma kahle. Thank you. Okay. So, i yini leswi mi swi endlaku just for lava maybe va nga se za ku va mi tiva kahle, especially hina hi khomi vanhu va ka Malamulele ngopfu. I yini leswi n'wina mi swi endlaku? Leswi swi nga za swi endlaku na munghana lonene yi za yi mi recognize. Xa ku sungula music, another thing, hi swilo swa MC swa menze. Like vo ni rhandza njhani swa the reason ku nonsense a ni hetile ku MC na music wa mehe na confidence ya mehe va yi rhandza ngopfu vanhu. So I think that's why va ni recognize. Yeah. Hayi na khensa ku va na n'wina. Ku na marito lama mi lava ku byela valandzeleri va Shangani Gang before mi famba. Okay, man'wana always be yourself, ti rhandzi. U nga ti twa ku mani ta ku yini, just live your life. Yeah. Nonsense. It's on, I'm Kenzini. Thank you. Mfukeni minister. Mfukeni minjani? Mfukeni la Mtsamina chawala la mchaveleri ne. And I must say, I'm a law student and I aspire to be like you because I know you are a lawyer by profession. Mfanele mi hlaya swinene. Mfanhla swinene. Ya ka loko a hlayiwa swinene. Hi le tlhaka ka zamazama. Zamani. Anyways, hi le ka munghana lonene namuntlha mi te ku rhambiwa or mi te swilo swa ku hayi because na mina ni Mutsonga mo ni ya supporta swilo swa le kaya. Hinkwaswo ne. Oh hayi swa khenseka sweswo. Also hi la ta tiva ku hi le kaya mu kahle ka mu mo ku hi muma na Bushbuck Ridge. In a village around here called Kaningmobi. Between Thula Mahashi na Mkhuhlu. A ni tshama ni mi vulavula Xitsonga futhi loko se mi ri le vo palamende leni or mi fana na Baba Pheni. Swi vula ku a mi yingiseli munghana lonene. A ni yingiseli munghana lonene. Ya swi vula swona. Swi vula ku a mi yingiseli munghana lonene. Loko se mi ri le maso leswi ndlaku hi Papa Pheni yi va a hi mitu mara yi xi ba Papa Pheni. Hayi swi vulavula hinkwaswo. Ma swi vulavula ne because vanhu vo tala lava nga ku languteni for sure a va nga swi tivi ku minister Ronald Lamula eMtsonga mina a ni ku fute mi Mzulu a ni na Lamula a ni tshama ni twa helo. Yeah because mina ni huma hala Giyani. Yi tele la Bushbuck Ridge and I think Mulechi, Limpopo and Waterberg. Oh okay. So hina Bushbuck Ridge municipality lani i yini leswi mi nga xi vulaka ku ka ti municipality especially ti hi nga ta ku na Vatsonga Machangani va tshama hansi ka tona i yini leswi mi nga ta xi vulaka ka ti municipality ku ti ya mahlweni ti promota swilo swo fana na leswi. Yeah, it's a good thing to
to promote our own culture, develop language ya Xitsonga and the music. And the better way to continue to promote the language is musical. Even to teach, one of the best things to teach mathematics is through your own home language music. So it's an encouraging thing. That's why he support us. Oh, and also portfolio ya n'wina if ni nga hoxisi international relations ne lerara ku mi hi n'wina mi khipa ku ti-relationship ta South Africa na matiko man'wana vo USA vo Brazil na swin'wana na swin'wana Hinkwavo, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, yeah. Hinkwavo. kahle kahle Yeah. so na ta tiva ku ka portfolio yaliya ya n'wina i yini xi nga endlekaka a ni n'wina hi n'wina mi khipaku ti-relationship i yini mi nga xi endlaku ku promota na swi tiva mi nga endlaku ku promota vutsonga swo fana na ti-cultural exchange between these nations ma twisisa swa koteka sweswo ka portfolio ya n'wina Swi koteka swinene already kuna ti-agreements South Africa yi nga na toho na matiko ya fana na Mozambique and Mozambique and South African culture particularly in the Bushbuckridge, Guyani, Tzaneen, kuna swa ku tala swi sheriwaka particularly in the province ya Gaza, the cultural dance. Two weeks ago I heard Mozambique na president ku cina hinkwaswo it's almost similar to leswi swi ciniwaka hale makhwaya mchongolo and all that. So there is an agreement. The Department of Sports, Arts and Culture is responsible to support that initiative. Similar with Zimbabwe. As Zimbabwe, now they've got almost similar culture. Mostly of the language is spoken in these parts of the world. Shipedi, Shikoa, Zimbabwe, Shivenda, Shikoa, Zimbabwe, Shindevele, Shitonga, almost all the languages we let it develop. So there's also a lot of cultural exchange that can be promoted. Ayi na mi twa minister swa khenseka sweswo mina no ta mi hlohlotela ku mi ya mahlweni mi endla ti-cultural exchange leti na matiko laman'wani mi also ku promotiwa na Xitsonga xa ka hina because I think ni nga khe ni hoxisa mi nga ni correct if I'm mistaken mara no twa hi nga ri Xitsonga to a certain extent we ha tsangiwa nyana mara a swa ha fani na khale sweswi a ka ha tlakukanyana mara ha tsangiwa nyana so a no la ku kombela ku at least mi hi phusha nyana hina hi va at the forefront nyana ku fana na tinxakaxaka letin'wana ma twisisa Swi le mavokweni ya hina hinkwenu, everyone, wherever in the small corner you are, now when you should not understand it. It's already promoting a language. So any small corner la and promote and do it. Now where we are able to look when the opportunity arises. Kabe and it's like a ANC xi ngo change starts with us or something about change. Yeah, swi sungula ka hina. Swi endleni swi le mavokweni ya hina. Na a xivutiso It's doable. Ne xivutiso xo hetisela before ni mi tshika mi famba ni nga hoxisa loko ni nga mi vutisi haya ka G20 a USA haya ka G20 hi ti-membara so hi fanele ku ya ne Yeah. a swi fana loko i yo rhambiwa loko hi ti-membara hi fanele ku ya swi helela kwalaho yeah so ku ni ti-process leti va nga ti endla vo va le US ku va ku hi nge hi tihi and so forth but the reality ku hi ti-membara ta yona ku ni xiboho va boheka ku va hi rhamba ne hayi hi nga hleva a ni se swi vulavula hi Xitsonga va nge hi twi va Trump mara Trump wa tolovela mara hayi khensa nkarhi wa n'wina minister thank you so much for your time I feel very honored ku va ni tshame na n'wina laha a ni nga tshembi ku hi nga pfuka hi hlanganini mara I thank you so much for your time yeah I enjoying our show a khensa swinene yeah khensa mina minister Khensa. tshame na un'wana wa evenyi va makhishi lava mpfukeni bava Mpfukeni mjani bro? mpfuka vuxen'we i mani kahle kahle ni tshame na ma King's Kitchen Yeah, King's Kitchen. vitu i mani Okay, vito ra mina hi mina Sen. Vito ra mina na Sen xivongo Ngoveni.
Uncle. Yeah, evalanza. Yeah. Oh, okay. So the jara kwala around kwala Tulamanch mana Kakumana. I think it's about 5 kilometers away from Nagakon. Oh, because lately you've been supported event in Tegako around Gaza, whether it's Bush, or event ya can I see or event you wanna walk him attend in she mhlotlela ku msemsungula ku attend the event le totala so mirimunhu wa makhishi. All right. Xin'wanyana xa kona ku I strategy xo karhi xo vonisana company ya mina and then to give it back to the community na le ka local artists ta ka kona so ku attend la event na swo tala mostly ni va ni ri ku kombisana business ya mina ku ri mina ni karhi ni endla yini loko la ku ndisa most of the time ko va namuntlha ntsena most ni va ni haverile ni mbarile swikipa swa King's Kitchen tikepisi and stuff ba vona ku ri it's a part of an advertisement ku ri kota ku yi vonakala ku ri ku na King's Kitchen yi kona yi endla yini because so ni va ni ri kona ti event ni vo tala va ri vutisa ku ri King's Kitchen yi endla yini ku mela yini so ku ri kota ku yi vonakala na ku hemba match ya n'wina merchandise leya ya n'wina yi sasekile na khensa a ku na ku i nga ya ka event especially loko ku ri one of the people loyi mi nga close na wo fana Can Ice a ri ka J John Tolo a mbale buruku ya King's Kitchen na Chavis MC na Chavis MC RMC ambale xo tsala ku Chavi xa King's Kitchen a swi la ku na yena mfane mi under kona ka swi la ku na yena mfane mi hinda xangani gang noma kanjani noma kanjani hayi vona na a ni swi tikumbe switulu leswi nga endleka a Giyani swa timunicipal mara swi tikombi nga ri masipala lowa la Bush a wu ndzi yona so sabotage ne no wana no a wu endli sweswo na ti-price letiya ta n'wina ta hala Giyani va tirhisaka ta 100 thousand a hi tona wa ti kona laniwa is less than stadium lexo is less than 30,000 rand loko xi buka a xi fika 100 thousand rand because also swi promota na ku vanhu vo fana na va Can Ice they can do events because wa swi tiva ku a ku na 30,000 ni nga ni khomini mara 130 yi va yi ri too much and then I think ka timasipali ta around laniwani ni vona nga ku masipali ya Giyani hi yona yi nga le henhla hi ti-price to buka stadium mara loko langutisa price ya le ka Malamulele ya stadium I think yi le hansi and then na price ya le Bushbuckridge I think yi le hansi but ni nga tivi ku ri ku nga va ku ri reason ku nga ku ri yini and sweswo swi ni vuyisela ka question ya ku loko ti-price ta laha ti ri hansi is that why va ka Munghana Lonene va a ni swi tivi ku ma swi tiva mara va ka XMA yi ta vuya laha 2 more times yi ta vuya kanharhu basically loko va sign 3 years deal so va nga va swi vonile ku hey la Bushbuckridge ka tirheka I think va nga va lungiswa ku no ka tirheka and loko hi ku ya hi mehe I don't think va nga va hakele mali la ka Munghana Lonene a ni swi tivi mara a ni swi hleketi mara ma yi vona maybe that's why hayi loko ku tirheka na timasipala nxoko na vavasati va kona va tirheka ne va tirheka swinene se vanhu va yi kuma ku hi King's Kitchen loko va mi lava ku va la khishi na hina ka hina ku le ku akiweni ka yindlu a don't wanna lie loko khi ni hleketa ni ku loko yindlu leyi va yi nga se hela loko me ni ta tirha loko se ku ri ku yi fane yi hetisa hi mina ni nga va vitana va King's Kitchen because hi vona ni va vonaku hi vona va makhishi ni va tivaka Gaza so far kuti a ku na vanhu va endlaka makhishi ka Gaza ku tlula King's Kitchen not ku ri a va kona vanhu va endlaka makhishi va kona wa nga ri ko vo tlula n'wina hi ku ya hi mina ma yi vona so vanhu loko va lava ku endleriwa makhishi ya mampela a va hlanganisa na King's Kitchen King's Kitchen yi kona everywhere yi kona ka social media yi send King Sheriff Mndanzwa yi kona ka social media hinkwato TikTok everywhere vo type King's Kitchen yi kona ka social media and then the phone number ta King's Kitchen is 078 025 1153 or 060 744 7484
So King's Kitchen ya kumeka everywhere and yi famba kun'wana kun'wanyana yi famba South Africa a yi pimeriwi na Bushbuck Ridge. ya na loko wo nghena ka TikTok ya hina or Facebook u ta kota ku vona ku yi tirha hinkwako King's Kitchen. It's just ku yi tale ngopfu Limpopo because a Limpopo hi kona yi kumaka business yo tala. Yeah, business ya yona yo tala yi kuma ngopfu a Limpopo support ya yona. So Limpopo yona number 1 yo support King's Kitchen. Vanhu vele Bushbuck Ridge a ni swi camera vanhu vele Bushbuck Ridge a hi kombela mi support King's Kitchen mara boti yeah. Not ku ri a va support. So ka swi nga fani. Ya support mara no vula ku a yi support a yi hundzi Limpopo. A yi hundzi Limpopo mara a yi kombela support from Bushbuck Ridge ku yi kota ku yi kukula ku tlula Limpopo because last year na endla NDA function a Diamond Walk. Kako kwanchawo. Ya ka kwanchawo. Vanhu va na Bushbuck Ridge va renda too much ku ri why ni endla NDA function a Limpopo why ku menda yini. So I ndzaku hlamusela ku ri no my team ta mina to tala ti Limpopo. So it's easy for me not to go there. My do it. So and then na job ta mina to tala ti le a Limpopo. So that's why it's very easy for me. That's why then ku ni a Diamond Walk. My business. So that's why reason ya kona iveta na not ku ri Bushbuck Ridge I tekela nhlokweni uri njani. Mara mtirha mina tala ile Limpopo. Anke ngopfu nkarhi wa n'wina boti i boti mani Sen. ne Yeah, kese ngopfu nkarhi wa n'wina boti Sen. I hope na valandzeri va Shangani Gang ve le ku swi ku King's Kitchen yi kona loko mi lava makhichi. Yeah. Kese ngopfu nkarhi wa n'wina. Ni can say that thank you for having me. A yeni ya enjoy show le ya Munghana Lonene. Ni can say ngopfu boti. Thank you very much. Kasimuwini ka Best Chitsonga House, DJ Noti SA, Big Rosa na Taylor Girl. Mali! Okay, Harika, MLFM SLA 20, Atula Mahasa Bushbuck Ridge, Ampomalan. Fikin Lawan, so Namuta ni come promea seko, DJ Noti SA, Minjan. Epokeni one madam. Namuta probleme. Ya namuntlha swikwembu swa ka Maxale swi pfumerini. Ya swi pfumerini swi ni nyika matimba hinkwawo. Ene ni titwa ni tsake ngopfu. Ene na sweswi na ha vula ni ri na ha ta ka music. Ni na problem ya ku vantshwa lava nga le ka music va tekela music hansi va tlhela va ti undermine vo vinyi. Ene ku ri xi xin'wana xa ku nyiko ya music loko nyikiwini u nyikiwini ene a fanekele ku ti tekela hansi. Se ni fositele ngopfu ku va ni tikuma namuntlha ni nghenelerini ene ni winini ti-award timbirhi. Loko ha ri ka ti-award timbirhi namuntlha mi wine best newcomer na best Chitsonga House song. Mi phila njhani hi ti-award letimbirhi namuntlha? Ti-award tete ti ni endlele siku namuntlha. Ni titwa ni fila ngopfu and especially ka the best newcomer. Na ha ku nghena ka music ku ri vanhu va sungula ku ni tiva. Ene ku va va ni tiva va ni nyike support va ni voterini ene va tiyimiserini ku ri va lava ni wina award ku ri ni va phamele music lowu na a va nga tshembi ku ri mehe ka age ya mina ni nga kota ku va nyika music hi ndlela leyi. Se ni tikuma ni titwa ni tsake ngopfu ka siku ra namuntlha. So leya ya best Chitsonga House song mi be The-Rock, mi be Hennessy, mi be Musakis na van'wana lava va ri kona nga va rivala. Mi twa njhani because those like one of the best artists in Gaza. How do you feel about like conquering those guys? Aka award leyi ya the house song of the year. Award leyi ani phikizana na artists leti already se ti nga le gamini. Ti twisisaku mhaka music. Ti nga chaveki stage. Ti performaku every weekend. Ti tshamaku ti ri ki fambeni. Mina na ri artist leyi a ni tshama ni ya stage ni ya ku performance ya mina I ya Munghana Lonene ka ti-tour ta Munghana Lonene loko va prepare for ti-award leti nga kona namuntlha. Se ni titwa ni tsakini kuma ni phikizana na vanhu va ku fana na va The-Rock, va Musakisi, vo Hennessy. I vanhu lava ni swi tivaka ku ri I vanhu lava nga kona ka music ene I vanhu lava music wa vo u nga le ku trendeni ene u nga koho makete. Mara ni tikume ni humelerile ni tikume ni endle music wa mehe u tiveka ni sweswinyana ni na believe ku ri vanhu se va swi tiva ku ri ku na DJ Noti SA from kusuka Phalaborwa. Okay, ntsumi ku ri music ne mo teka serious swinene.
Komba ku ri loko ka ti-votes a mi ri na strategy kumbexani ndlela yo kuma ti-votes so ti-vote mi ti komme njhani ku vanhu kota ku vhotela strategy lexi a ni ri na xona aka ti-vote ni yo xava ti-sim card Okay. ni xave ti-sim card difference line Vodacom, MTN na Telkom i ti-sim card leti a ni ti tirhisa vanhu lava ni vhota na vona a ni endla ndhawu hi tshama hi tlanga music hi nwa ti-drinks hi sungula ku vhota and hinkwavo a va ni nyika support ku ri un'wana na un'wana a ti loadela airtime lava tsandzekaka koho a ni ringeta ku va backup laha na laha na laha ku ri at least hi va na matimba swi hlangana na swa ku va sesi wa mina nsati wa mina kerekeni lava nghenaka na vo kereke va le ku nyikeni ka support va vhota va continue va vhota va makoni wa mina vo DJ Mamela vo Big Robza vo Freedom my selector a ku ri vanhu lava nga le ku vhoteni every now and then a va ni byela ku ri hi le ku vhoteni DJ Noti hi le ku vhoteni as va swi tiva ku ri a ni lava award leyi ku ri at least kota ku ni fikisa kun'wanyana ku ri na maybe tireme ri fikelela ku ri DJ Noti SA a kota ku ri va n'wi tiva ku ri ku na DJ Noti SA before ni mi release na ku ta ku mi lava ku va byela ku yima lava nga mi vhotela cause va tele ngopfu ndzi mi katsa va le kerekeni na vanhu lava mi tshamaka na vona what have you said to those people who voted for you ka vanhu lava nga ni vhotela hinkwavo especially aka district ya mina Mopani va ni nyike support ni nge hlawuli all village tele Phalaborwa Majenje Lulekani Mashishimale na Magale Makhushwani Maseke Silwani mini nikini support na lweyi a nga vhota ngopfu ku hindza vanhu lava hinkwavo wa tiveka i koho layani ni ta n'wi announce vhiki leri taku 6,000 rand yi n'wi rindzerile yi n'wi yimerile u ya kuma 6,000 rand a ti dyela khisimusi ku nandzika serious no that's good mina mbilu ya kahle because a vula ku ri na vanhu lava am compete na vona miri dyondza swo tala ka vona so tanihi ku n'wina munhu loyi a nga na malembe nyana ni nga ku yini ka vanhu lava va hataka musicini ka vanhu lava ni compete na vona hinkwavo especially lweyi ni nga na communication leyikulu actually loko ni wine the best newcomer a ni ti byela ku ri leyi n'wanyana ya the house loko no ka ni nga yi wini loko yo wina hi munhu wa ku fana na Diroka a ni ta va ntsakile because i munhu loyi xa vusiku na nanhlekani hi kombenisaka Diroka i munhu loyi a ni hlohlotelaka i munhu loyi a swi tivaka ku ri music ni endla na mani ku endleka yini ene a ni nge chavi ku vula ni nge chavi ku tipfinyinga a ni nge n'wi jelazeli i munhu loyi every now and then a ni nyika ku support ene na cancer ene na yena ri Diroka ku va namuntlha ni winini aka wena phusha rin'wana ra masiku ku ta wina wena ni na believe ku ri music rin'wana ra masiku ni ta kuma wo kha u tlanga music wa mehe va ku bukini kun'wana kha u DJ music wa mehe se ni ri ni khense ngopfu ka hinkwerhu ti-artist leti a hi ri ku participateni na vanhu lava nga ni vhotela hinkwavo jikelele South Africa hi ku angarhela especially na koho kwala Mpumalanga okay kwena no hetela ne loko munhu a mi lava mi kuma ku ndzi mi kha mi compare maka mi nga lani ntsena loko munhu a mi lava mi kuma ku for the gig u mi lava kwini Facebook TikTok Instagram hi n'wina mani loko munhu a mi lava munhu loko a ni lava ku 40 gigs u nga ni kuma ka tiplatform hinkwato especially ka TikTok u nga ni kuma DJ Noti SA u ta kuma tinomboro ta mina manejara wa mina layani u nga nghena ka Instagram DJ Noti SA 1 u ta kuma tinomboro ta mina layani ka page ya mina is Noti SA u ta kuma tinomboro ta manejara wa mina u ta ni buka and also mi nga rivali ku streama music wa mina ni drope EP leyi nga huma sweswinyana va yi vitanaka it's a fresh the vault va nga va yi streama va yi vona yi le ku endleni kahle yi landzela liyani ya Isangoma leyi already se yi nge le ku trendeni all social media hinkwako ni le ka TV Channel O Trace yi nge le ku trendeni se a va continue va streama cancer support ya vona okay khensa ngopfu all the best gig ati the was the one ati we put la one loko we next year ngari mi nga wona payipi na senta va a ni swi tivi ku senta va ni ri kwini ku ni la ta ti byela ku ri music a wu na taste ku tlanga musicini swi nga endleka loko ni ya vuya ni va ni ri munhu loyi ni baku marabende hi ku ni rhandza music hinkwayo ni rhandza ti-genre hinkwato ni ngunyuta na cina a no endla music ni nga koti ku cina ni endla music ni tlhela ni kota ku wu cinela music wa mehe ni khense ngopfu inkomo All right, wina kambe.
La nitami and I feel so honored. Ntsaki swinene. Mi nga swi twisisi ku why ntsakini. Mara I am sitting here with a legend. Kambe mi tivisa ku hi n'wina mani. Legend mina. Yes. Mina hi mina Ganyani Elias Chauke wa ku tshama ka Mashope a Ntlhaveni a kaya ka Malamulele a Limpopo a South Africa ka President Ramaphosa. Isana go. So mina ni mi tiva hi swilo swo hambanahambana. Ni mi tiva hi side ra sound. Ni mi tiva hi sound ya hi side ra ku yimbelela. Let's start again. Isungula yini? Isungula hi sound. African Beat Event Solution. Okay. Ibi hi taka ku yimbelela. Elias Chauke. Ibi hi taka ku chayela dokodela. Kwalaho i Ganyani. I yini swin'wana leswi mi swi endlaka if ni nga ni siyi swin'wana. As a producer, a studio? Yeah. A producer. As a producer? Yeah. Yeah. This one as well. Yeah. This one as well. Okay. So khensa ngopfu ku va hi ri na n'wina. Okay. Sorry. Okay. So i yini lexi xi nga mi inspire ku va mi endla sound, ku va mi va a musician, hi to swi khavhara hinkwaswo hi katsakanya cause yeah, go va just a short interview. Okay. Kuna swilo leswi nga ni influencer. First, ni be influenced aka mhaka ya music hi mhaka family background. Okay. Music wu tele ngopfu kaya. Wu tele. Lava kota ku swi hlayelela ku onge hinkwenu, almost hinkwenu vana va mhani le ka music. Yeah. So swi ni hlohloterile sweswo ka musician, and then even tlhela ni va exposed ka a very early age ni ti amukelela hosi Yesu tanihi muponisi wa mina. So ni tikuma ni ri kerekeni ni va exposed swinene ka keyboard. Okay. So sweswo swi ni pfuna ku ni developa tlhelo ra sound. Ivi boti wa mina Botsikiza va hamba va ya ka dokodela Xinyori va ya ku produce-weni. Sweswo swi ni hlohlotela part ya tlhelo ra studio. Okay. Hi mhaka ku a ku tane ti-artist to tala a kaya ti lava ku produce-iwa mara ti hetelela tlhela ti yisiwa a studio xa Mapela hi ku a kaya ku hava studio. So sweswo swi ni inspire ka timhaka ta studio. So ni ve inspired ka timhaka ta ku va musician, sound na studio. Ivi at the same time hi ku va ni ri kerekeni ni tlhela ni va inspired ka ku yimbelela. Okay. Yeah. So I think it's covered swi ri U munhu. se hlangana na Ndzingu. Kambe risimu rero A risimu. Ramani. N'wina hi byeleni. Awu se hlangana na Ndzingu lowu nga ku ringaniki makwerhu. Se hinkwaswo leswi taka ka wena swi pimiwile hi Jehova. A swi sasekile swinene. Okay. Khensa ku swi tiva sweswo. So sweswi la hi le ka ti-awards ta Munghana Lonene. Yes. La n'wina mi nga ta na dokodela Yes. Xinyori. Yes. Ku va mi kha mi va tlangela keyboard. Mi nga Yes. hlamusela nyana relationship ya n'wina na dokodela na ku sukeli kwini. Relationship ya mina na dokodela loko yi suka, okay, yi rangi yi suka from a distance. Tanihi n'wana un'wana na un'wana wa Mutsonga loko a kula aka vona u va kha a yingisela tinsimu ta dokodela. So relationship ya mina yi ve ya xihundla ya ku ni kule ni kha ni va yingisela. And then number 2, tlhela ni kuma opportunity ya ku va kusuhani na vona through my late brother onge moya wa vona nga wisa hi ku rhula Sam Sikiza Chauke. A va hamba va ya produce-iwa ka dokodela. So loko va ya le swi pfuna ku ni tlhela ni va exposed ka another group ya gospel na yona yi produce-iwa leyi a va ku Holy Sabbath ya le ka Mashopo. Okay. Now swi endla ku dokodela va ni rhandza hi matlangelo ya mina ya ti-keyboards. Mara a hi kotangi ku va na kusuhani swinene hi nkarhi wolowo. Swi ye mahlweni ivi the gospel in me yi kota ku kula. So ni ya as an individual ka dokodela. Va ni producer, va ni pfuna ni kha ni endla demo ya one of the tracks ka album ya mina yo sungula. Ai ku hey khomelela, ai khomelela lexi hambanweni le khomelela. So va ni pfuna va shape mayimbelelo ya mina. Okay. And then kusuka kwalaho
vuxaka bya mina na vona byi va byi ri kahle mara ivi ni tlhela ni kumeka loko se ni humesa ti-album ni ya ni produce wa ka vona ni kha ni tirha na Themba ni produce wa kwalaha kaya va kha va ni rhandza so endzhaku ka nkarhi loko se na mina ni ve na studio a kaya ni hamba ni ti tirhela kaya ni kha ni pfunana na munghana wa mina Mike Baloyi wa ka Mudabula so loko kha hi tirha dokodela va vona nyana gap and va hleketa xandla xa mina xa keyboard and va vona gap ya need an extra keyboard player so va ni kombela loko va sungula ku ni kombela a va hamba va ni kombela loko recordiwa hi mhaka vubizi bya le kerekeni a ni nga kumeki hi ku olova loko va ya ku performeni so loko va recorda a ni va ni ri behind the scene loko va recorda ni ya ni chaya ni ka ni chaya ti-album to tala kha hi chaya sweka swin'we until swi fika laha va vonaku na need ya ku na le xitejini na laveka so ni va kona minkarhi yin'wani ni va ni nga ri kona mara loko se munhu a kha a kula a sungula ku ti makela nkarhi hi ku ti-show ta vona a hi tona leto juma ta ku mindzuku va laveka kwini swi va swi kha swi tiveka ku hi December hi tinganingani va ta ya kwini so I plan my calendar ku yelana na vona so ni cleara calendar ni endlela vona because we love this old man va hi tirhele ngopfu va hi tirhele ngopfu va ake mindyangu yo tala you like it or not van'wani na le ka gospel a kerekeni van'wani va ti chayisela xihundleni tinsimu ta vona mara the fact is ta hi aka ende ti hava vudyoho bya nchumu va aka vutomi bya hina so rirhandzu ra mina na vona hi rorero so we are very 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 close very close I love this old man so hi tila ku ta chaya na dokodela aka ti-awards ta xiyimo xa le henhla ta Xitsonga ta radio ya hina ya Munghana Lonene so hikwala hi le ku tiphineni of course ana ta ka xivutiso ku vutisa ku mi titwa njhani se mi vete mi byela ku ri mi le ku tiphineni ani power hour yi tele hafana hayi khensi swinene ku va mi vela na hina ka siku ra namuntlha as I've already said mina I feel so honored ku va mina ni interviewaka swinene hayi swona na khensa the Gege Chapu connection hi swona khensi so Okay, haya mahlweni ngatirwayi hari ka athula mahashe MLFM SMA 20 nina DJ Phumzala wani right right muma kunika kakakhala Giyan kakhala Giyan kakakhala oh okay so ni one minister je kamtana Metro Beats da mara net nafta ku mi DJ and loko nchakanyana kuna tshimku ngati mi nga na Metro Beats ta itsu kambe ri na ri my number one ri le ka album ya Metro Beats you made one oh I January that time ne oh before drop album and then kuna futhi ku tlhe ku va na lerara sweswiwani mara vatswari why about mara vatswari va ri te njhani track lera vatswari lava ani va ya tavhele ku ri na vana va vona yeah se va lava yini tavhele ku ri kuna vana kahle kuna vafana yeah na vanhonyana yeah vo va lava yini tavhele va ri vakulukumba kasi byala bya ni vanhu lavakulukumba na kome chani mbula ku ri ku va ku ri vatswari lavakulukumba swinene even then va ya lava ku nga na vanhu lava va nga maybe vantshwa so vanhu va ringana na hina so ku va ku ri mi kuma ku ngoma leyi kongomisa so mi kuma ku mina ni n'wana wa n'wina yeah mara hi kotla na tavheleni leswi na ku so from mina ku mina ni kotla na n'wana wa mina a tavheneni okay so loko mi ri DJ ma produce ku producer mina producer n'wina mi tlhe mi yimbelela kumbe xana mi yimbelela ma producer ntsena ni yimbelela xikarhi ntsena okay so loko munhu a mi lava a nga mi kuma as a producer na as a singer loko munhu a mi lava a nga mi lava ku ri mi n'wi producer mi tlhela mi n'wi yimbelelela kumbe xana ma producer ntsena vo tala va ni lavela ku producer ntsena mara a mind ku yimbelela oh okay so mina studio na studio kakhala oh so vanhu lava mi kuma kona so online hi n'wina mani loko vanhu va mi lava kuma fast ka Spotify DJ Fums and then TikTok now TikTok na DJ Fums they produce and then Facebook same thing DJ Fums they produce so magiga meri the gig matkuma
na tikuma nyatala kaya kasi kasi. And I'm low tilabi. Eh. So I'm na number WhatsApp lava kumako. Na ku cinca ni khoma ngito. Oh, mjala Eh. Mjala go. Eh. Sama jola ver. Cinta lambar. Live amba kona eh. Ya, tahu ya. Na lawan mau mangala. Allah na anse omo mala ka tijene. Maram tahu. Eh. Nah, kes ngope ngoya na. Kes ngope ya cerita bola put. So Tahu. Hari kwala ka Munghana Lonene Xitsonga Music Awards XMA 20 n'wana madala mirina Ay, pukul mjana. mina na n'wina hi suka kula ne Ay, suka kule ngopfu. suka kule ngopfu Too much. mini pruveli point ya ku hambi munhu a kha huma standing Yeah. munhu wa yi kuma award loko a yi lava And this. mi titwa njhani ku va mi wini okay kambe a mi nominate ka yini Ka best Afro pop song of the year. best afro pop ne Song of the year. song of the year mi titwa njhani No. Wewe ngumsako. Feeling lame mina nangwe ngana yo. Ayo de ngai to lovela. yeah Ito rin tunga te feeling to. I sama contribute ka magada that. Yeah. That is vote. So what I proved ito magada vote is just because you need to vote. yeah Yeah, fun vote loko mlakuin na award. You need to vote. so like strategy xa n'wina lexi a mi xi tirhisa ku ri mi phusha vanhu ku ri va mi vhotela a ku ri strategy xa njhani so Ay, sa ko van va vota. Ako rin ko ba na va tiva ke va randa ko. Yeah. Va randa ko. Yeah. Yo komba ku vote rini. Nero nga vota nga mano ku fone ku nene ku byena ku komba ku chelo ai ta. ku ri loko munhu u swi vona ku a nga le ku tinyikeni ka nkarhi wo vhota Ke misalo. wa n'wi fonela u n'wi byela ku ra vhota O randa mi va volcano, mas ku ko ri volcano Yeah. volcano mara. Loko ngwai. Enga wini mga kona ka. yeah Eto. Enga emba he. yeah Kulong ibe ka ini. Sewan bawa na ko ewan mamin. yeah Let's vote. We vote until the last drop of the blood. Lawa ko randa ko bata vote, lawa ko randa ko nage vote. yeah ntiyiso hele So, ban bata la ba hembe mo naman. Okay, the rock. yeah We voting ko. ku votiwile ne Di ba dere ka message wa meno ko. Melo ko lubiya ka December. yeah Ta kombela phone. Loko vote ka voting mo ne kombe phone. Nekota ko bona voting mo ita ba appreciation ko. yeah Kung ano yung meron ko para sila. yeah no ya ni vona ya mi tirhini swinene ne mi tirhini award yo fana na ya ka Munghana Lonene hi vulavula hi radio leyi nga national so ku kuma award yo fana na yaleyo i swilo swin'wana swa matimba ngopfu And as for all of us, normally doing about 3 times for this one. yeah I don't know the award this year. Mara, no matter what the award this year, it was a lesson to me. You learn from this one. yes And then to achieve this, you have to learn. yeah And then even don't know. If ever when I win this, yeah yes. And ako this mako mga hembel mako eh. Epo ni ba ang ay ar de kichipele. ito maka to vote Ito mga to. When we do this, it's all about telling people to vote. yeah So if ever ako mako a winning award, yeah Mara, you've been nominated. Unga sa blema wag. Look at yourself first. yeah O tisa ni enti ni mina kon fanu na award. yeah What did I make before na award? So ala kong logo. Bako beko la suman ay. Yeah. Milo voteriwa eve mi win para mai deserve Loko nang kombeta ti natin Yeah. message ni ate tira. Yeah. If ever we're going to win this award,
we need to ask this Yeah. towards to these people. Hayi ka man Yeah. hayi a ni nga ta vutisa vanhu van'wana a ni ta vutisa management wa mina ku Yeah. eh No, mi tirhile ngopfu ne. Ni byeleni kambe ka ngoma leyi mi tirhe na mani? ndzi ri na Sala Njambatani Yeah. na Ten Boy Matimba Oh, Clean Boy. Ah, Clean Boy na n'wi tiva, ni n'wi featuring ngopfu. Ni n'wi featuring ngopfu. Oh. Sala Njambatani mbula Malume J ne. Malume J. Oh. Eh no look, that's why misalwa o difficult ne home for stand ma botena ma yona Yeah. eh so mara ekata ko ba na Malume J sa ko ba na Ten Boy apa ta ko na volcano na ungat na Malume J ungat na Yeah. Batan. Even if ever I can feel like I'm the best, I'm not the best. It's right. Yeah. Everyone, body, I watch it like that. So, me and myself, I've got people behind me. More people like, someone I stop that. It's another damn. What's all of that? I saw that. Yeah. Oh, and you can still one of my dollar ne. You come back and Brian Award. He enda ring. Yeah. Na Malume J, ni kombela ku misuka laha mi fika mi yi vitana ne. Na yona ta yi vutisa ku Brian Award yi ndlela kwihi. No, ita endlela loko ni hleketa. Okay. Masitwana nguya. Yeah. Masitwana hete. Yeah. Mihleketa ya n'wina xoko. Leni nga mihleketa yi n'wina. Na swi twisisi. Ya kwihi? Hayi, Hi ta yi vulavula. No, a swi ni boxa ku a yini ya endle hala. Yeah. No, a hi antidote. No problem. Hi antidote. Hi ta ya ko antidote. Hela ni nga pfuka kona. Hela ni nga mabanana efana a hi nyika ndhawu hi enda braai ya award. Phela award leyi ya le kaya. Yi le tikweni. Ya le ka Maphophe, ya le ka Minga, ya le ka Josepha, everywhere. Kahle ya ka Malamulele. Rata Malamulele Mangwengwe. Award leyi ya le ka mina. Award leyi yi le ka Maphophe, yi le ka Matiyani, yi le ka Minga. Yeah. Hela ni nga tswala kokwalano. Yeah. Na vona va ta nge gongoni. Ni nga twe hi mikwerhu ni va twe timikwana ku ya Maphophe leswi. Ya hinkwako moni ku ya ka Malamulele hinkwako na tifeni hinkwato leti ti mi fevhaka kusuka kun'wana na kun'wana. Lava Black Meat ni nge hlaya lava van'wana. Yeah. Ni nga hlaya Black Meat because he's my younger brother. Yeah. Anyway, now I'm gonna turn out the one. Saying this award. Even though you know the Yeah. But if you believe in it, Yeah. That's true. If unlike win at Satmo, no one you join and Vanina, and I win. This. Not a Mao Kurandaka me. Kurandaka having a good phone win. So let's just come back with Kavanaugh. Yeah. Let's support each other. I love the get all the eye George. Yeah. I was very much happy. Like, not all about go. Whatever happened, but the way we go enjoy John. Yeah. And yeah. No, auntie. I should be part of good content. Shishikuli kusapotana. To my brother, whenever, whatever, Mara. For the good. Nkombela mi ndzelela Malume J yita ne. Yeah. Ta yi vutisa na yoko yi fila njhani. Ntahlamisela kamadanga va mlava. Kamadanga komisi. Danke. Malume J, mina na mtiva. Vanhu van'wana va nga va kha va nga mi tivi ne. Mara mina na mi tiva because
ni munhu wa le kaya and munhu wa le kaya mi ndli ti-project to hlayanyana na Volcano na Clan Boy ka ti-project leti mi nga tshama mi ti endla a mi nge se kuma award mara ka leya sweswi mi make sure ku ri mi famba na yo kaya mo ni ku hi famba na yo kaya hambi mina yi ntsandile mara loko n'wi mi yi winile swi fana na loko na mina ni winile mi titwa njhani n'wana tina khensa xo sungula hi ku loko mi kombisile ku na n'wina America ntlawa lowu wa ku nominatiwa yeah no pfumela ku teka ka hina ku teka ka n'wina yeah ku tlunya yi kaya ka hosi mina tlhelela ka xivutiso xa ku ya hi tirhe ti-project to hlayanyana na vakulukumba lavambirhi yeah timbirhi album ku ve yin'we na ti-EP to hlayanyana mara EP leyi yo sungula ku tlanga ka Munghana Lowunene leswi ni tsakisaka yi sungule ku tlanga ka Munghana Lowunene yi tlhe yi va catchy ka Munghana Lowunene yi tlhe yi va catchy ka vayingiseri va radio ya Munghana Lowunene leswi kombaka ku hi khumbe timbilu ta vanhu vo tala ka xiyimo xa music hi yo mhaka swi ni tsakisa namuntlha ku loko hi ri laha hi tlhela hi va hi hlomurisiwa eka risimu leri swi komba ku hayi ku na hlohlotelo wa ku hi ya mahlweni swi komba ku ha ri ka layini ya kahle yo endla music ende a hi vanhu loko va yingiseri va hina va nga ri ku yingiseleni ha swi khensa swinene yeah mavona mi pushe too much ne and na switwa leswi mi swi hlamuselaka i ntiyiso wo helela swinene so ni nga ku ka vanhu lava maybe wo fana na mina hi nga winangiku namuntlha ni nga encourage yini so maybe ka malembe lama taka loko munhu a nominatiwile ku ri hi xihi strategy lexi u fanele ku xi tirhisa ku ri at least u titshemba na wena ku the way ni nga pushisa xiswona ni nga vuya na yona wala tise mwana ni ve na first interview after ku receive award laya on behalf of the group leswi nga xi hlamula loko ni vutisiwa hi mi school u te why nga ku a wu swi ta ku ta wena ni ku yeah hi ku tshemba ka Xikwembu ku ni believer ka Xikwembu yeah number 2 the effort that we put as a group yeah hi kumeka tindhawu to hambana mina ni kumeka a Limpopo ka Malamulele vafuwethi va kumeka a Gauteng Yeah. un'wana Soweto un'wana a Pitori mina na ha ku joina music ni na ti-fans ta mina Yeah, yeah. individual so un'wana un'wana ka hina hi ri vanharhu Un'wana na un'wana na ti-fans ta yena. na xigavagava xa yena Yeah. se ni swi tivini ka xigava xa mina I've worked 100%. Yeah. My colleagues, my social life, my family. Na vanhu lava favor music wa hina. Yeah. Church and everywhere that I go, where I go. Yeah. Valava tisi ntirhweni. Volcano ashwareni ku ri fans ta yena ti anga sungula na tona lava sungula music. They are 100% behind him. Lane is 2-in-1. Yeah. He's a producer, he's a composer and a singer at the same time. You work this 100%. So the 100% at the Naro. Yeah. I was very shocked. My boy. Naku, in some jam of police showers, I was very 100%. Funny part. MMY, the municipal manager, was part of the sitting was invited. Yeah. So I was very sure. I mean, Ramba, something's going to happen. Yeah. Because I'm not supposed to have to I'm supporting swinene. And they were watching logo WhatsApp. Yeah, and bona na vanhu va le kaya va support too much. They represent me no zone 3.
Boxe no ma zone 1, no ma zone 3. Yebo angarela aminga school isafotuwini aphofe mkhona. Minga ekwai. Yeah. Uthishilunga ikona. Hayi college tower ekwai bakuleke passport. And hi swin'wana ati I'm supportana sana cancer swinene. And no pfumela ku loko ho nominatiwa ku ya mahlweni. Yeah. A ndzi vona hi Hi ta swi endla. Malume Jay, mi khensi ngopfu ne. A ko va na nkarhi wo tala. Hi ta kuma siku because na volcano kha ni hlamusela ku ri ya a hi ta tshama hi va na interview ya ku leha leya swa ku swi tiveka ku munhu u suka kwihi a ya kwini na ku plan ku endla yini hi music mara xirhani xexi nga va na xona ni khensa ngopfu ende na ha ku congratulations ka award leyi mi nga yi wina mi tirhile swinene na khensa sunshine like Jay John a ka ha shine. mi khensile malume Jay hi swona Ni vile nakambe mina Miss Bangwa ni ri kwala erivaleni ra mitlangu eBushbuck ri thathula mahachi ka ti-awards ta Exma 20 ni na un'wana wa muwini ku nga best male artist Metro B. Fanaka ni right ngo ewinini Takwini. aku tika Bro. Yeah. I was expecting it. ne u titwa njhani u titwa njhani namuntlha Ni titwa njhani namuntlha? Yeah. I don't know, man. I feel very good. Yeah. Like, I'm not fika la ni ro hopeless ngopfu. A ti byela ku if ni nga wini next year ni nge vuyi lawa. Awula kulangwa. La kulangwa se. Ni ku vonile. A wu ya go khoneni. A ni ya na tshama khoneni. Yeah. And then all of a sudden ku Metro Beats a leswi na tsutsumisa swona. Ne? Yeah, wa yi deserve mngani wa mina. Wa yi deserve. So u lata ku yini ka lava nga ku votela your fans family u ta va byela ku yini? A ni lava ku khensa ngopfu ka lava nga ni votela. Family ya mina a va ri behind mina the whole time. Like va lava ku tenda va mention ngopfu. Twin ra mina auntie wa mina Sharon, they've been behind me. Va ri ku share hinga every day. Even though man nga ri consistent hi swona ku posta. Yeah. But I saw them va ri posting, so I wanna send a huge thanks to them. Na vanhu va ka Facebook. Everybody, fan base ya mina hinkwayo. Everybody who was supporting. Ne? I best male artist. You know what it na is. Exma 20. Boo. Mpfukeni Mpfukeni minjhani? hayi Mpfukeni maka ma tiphina kwala ka Munghana Lonene. Ya kha ha tiphina leswi nga na A mi tikomi mi ri munhu la nga tsaka. No ni tsakile no va tani ne. Oh mi yo ndisa swin'wana. No va tani. Oh mo va tani. Wa no the blend ni vulavula na mani la. I the King Sarel Shirinda. The King Sarel Shirinda. The King Sarel Shirinda. Yeah. Va tiveki yini ka munhu loyi a nga ku hi languteni a nga swi tiveku ku The King Sarel Shirinda va ndla yini? The King Sarel Shirinda i nqambi. I nqambi kumbe i nqambi? I nqambi. I nqambi. Leyi tivekaku tindhawu to hambanahambana hi ku ya hi tona. Loyi a nga na tisapota to tala swinene. Loyi a endlaku music wa vunanga bya Xitsonga. Mi endla music wa Xitsonga? Xitsonga. exigaza mi endla exigaza yini mi endla exigaza ni nga ku mina ni endla music wa Xitsonga Xitsonga hi vu-80 mi ri mi endla music wa yini Xitsonga hi vu-80 hi kombeleni n'wina kwenu weekend as much as nguma hi twa hina a hi twanani kahle laha hi timhaka ta sound leyi endlekaka la ka Munghana Lonene na mi twa se hi nga expecta rini music wuntshwa ende vanhu va fanele va wu kuma kwihi mina social media na social media music wa mina kumeka ka tiplatform to hambanahambana ku ya hi tona letiwani va tivisaka xiswona music wuntshwa va nga wu rindzela hi January loko vanhu va raha mali music wuntshwa wu endliwile wu helile so Wu herile. January a wu helile no rindzela ntsena ku hi January vanhu va wu kuma va ta wu kuma tiplatform ku hambanahambana ka tona leswi va kumisa na leswi letin'wanyana va tikumisa xiswona so na wona va ta kumisa xiswona ku hambanahambana ka tiplatform swa khenseka tatana Saren
The King Saren Shirinda. Yes, and album leyi fanaka va yi ritela album yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu. Mary? Album leyiwani ni va tshembisaka yona i album yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu. Ne? Hayi, eta hi ku na hina segment yin'wana ya music ya verile evunangeni. Hina segment yin'wana veri ya music verile evunangeni. So loko yi huma yi ta yahleriwa kwele hi vulavula yona hi analyzer. I ntiyiso ene lexi nga kona a ni nge va bohili ne leswi taku leswi swa kahle ngopfu se lexi nga xi vulaka a va continue va sapota hi ndlela leyi va nga sapotisa ti-album letin'wana swi xona. Khesin tatana Shirinda, I hope na n'wina mi swi kwalano continue mi support music wa vona mi streama loko album ya vona yi huma khese for nkarhi wa n'wina. A ni ku khese for nkarhi wa n'wina. U khensa mina inkomo.